Discours ya Prévost narikurikiye ku batazi Prévost ni vice premier ministre akaba na ministre w'ububanyi n'amahanga wa leta y'Ububirigi. Ntabwo ari ibanga leta y'Ububirigi ishyigikiye leta ya Kinshasa na leta ya Bujumbura muri cadre yo kubafasha guhangana na leta ya AFC M23. Ngira ngo hari n'ibikoresho byinshi byabonetse kuri tere byerekana ko byaturutse kuri leta y'Ububirigi. Nibigira ndagusuhuje nshuti n'abandi murakoze kuba muri aha ngaha. Alors, Prévost rero ku batamuzi aba mu cyama cyitwa Les Engagés. Les Engagés ni icyama kiri muri coalition muri leta y'Ububirigi hamwe na MR. Alors, Les Engagés ni icyama cyari gito cyane kugira ngo kigere rero ku butegetsi. Babonye support ya Tshisekedi, niwe wafinanshije abadepite bose ba Les Engagés, yabishyuriye amafaranga na kampanye yabo, bituma rero Les Engagés babonera poste ya vice premier ministre, ministre wa affaires étrangères, bona n'abadepite n'abasenateri bari abitwa ba Lydia Mutebele ba kompanyi ise wa ntuza wa kompanyi ntuza nani coach wa equipe ya Anderlecht yo mu Bubiligi. Bari bose n'abakongomani b'abaluba. Donc muri parlement y'Ububirigi harimo abaluba bagira nko ku 8, kugira ngo liste abayikeneye ndaza nayibasharinga kuko irahari twabara bari sanshije. Harimo abadepite basaga 8, abasenateri nabo basaga nka 6. Donc hari ini 30 y'abaluba ubungubu bari muri leta y'Ububirigi. Alors abo bose rero kubera babaye finance na leta ya Kinshasa kugira ngo batsinde amatora, urumva ko bari redevable. Iyo umva Prévost avuga ntabwo avuga nka leta y'Ububirigi d'abord, avuga d'abord comme individu wabonye support ya leta ya Kinshasa. Niyo mpamvu ubona cyane avuga nk'umukombata. Ijya avuga ngo umudamu umwe ngo abadamu ngo baviole ngo tous les 4 minutes. Ukibaza uwo mugabo umubajije iyo raporo y'iyo enquête yakozwe ukamuha ati yizane hano yayikora. Donc aho yavuze nk'umukombata wa limite, nye niko nabivuze. Hari n'umudiplomate nabibwiye ati comment un vice premier ministre il peut parler vraiment comme un combattant de la 10e ara limite. Kuki yavuga nk'umukombata muri limite? Biragoye cyane. Ngira ngo hano hari aba scientifique n'aba criminologue nk'aba Nibigira, wumva ngo ushobora gusobanura ko ngo muri minota 4 ngo umugore umwe ababaye violé. Ngira ngo abantu bose mumaze kugera Igoma buriya ora mugi urimo viole koko. Harimo abarebere, harimo abacriminel baviola umugore umwe chaque 4 minutes. Ibukavu kuntu hatuje, ahantu hari viole par contre na ahantu hari muri territoire contrôlé par l'État. Ko maze kubabwira ari ama village yose yo mu Minembwe yabaye ariko ayo massacre niho viole ziri gukorwa. Abari kuzikora ni bande? N'abazalendo avec les FARDC soutenus par Kinshasa. Viole zindi mbabwe ziri gukorwa na Codeco. Babwe ko dufite ibihamya ko Codeco irutse kubona amatoni n'amatoni ibikoresho leta yabohereje kugira ngo batsembetsemba abahema niho viole iri, ariko nta musada uri kujyamo. Niki bashakira kugira ngo aeroport ya Goma ifunguke? Zela nafungura bino memoire Raziska naloba naloba Oui, bien sûr. Yeah, go ahead. Yope loba na lingala ati naloba biloba. Loba. Aeroport cyo bayishakira muzi ko dusubire muri 94 Operation Turquoise yakoresheje aeroport ya Goma kugira ngo ihereze ibikoresho byose ex-FAR yabonye bagiye gukoresha ngo bitegure muri 96 bagiye kuza gutera u Rwanda. Byakozwe na aeroport ya Goma kuko n'icyo gihe niko byagenze kugira ngo aeroport ya Goma yabaye source ya ntuza ya ravitaillement ya ex-FAR yaje kuba après Interahamwe. Icyo bashakira aeroport ya Goma izo mfashanyo ni kugira ngo aeroport ya Goma ifunguke, ko nimara gufunguka bazahita ari kunegosia. Ejo bundi ngira ngo abari muri Belgique na France mwabonye ko habaye inama y'abaministre ba affaires étrangères ba Union Européenne.
ikibazo cya est ya Congo cyagiye sur l'agenda kuko agiye Kinshasa yabyemera Tshisekedi kwivalinye iradose kuri agenda ya Union Européenne. Icyo bashaka constituer une force d'interposition izamanuka ngo izanye imfashanyo yahagera n'ibikoresho asigaye akaba ifite manda yo kwajisa. Donc aéroport ntabwo iri muri izo mpunzi baje gufasha ziri hembeze ko nta kambi nimwe kiri hari Goma. Donc icyo bayishakira nuga ngo bayikoreshe nka operation Turquoise. Ndafunze entre parenthèses, nari mfunguye parenthèse ndayifunze. Alors iyo ntuza rero ko aeroport nyine ifungutse nicyo kibashaka kuyikoresha kuko niba ari imfashanyo bashaka gukoresha. Tuye par exemple muri crise ya Israel na ntuza na Palestine. Abashaka kuzana imfashanyo bashobora kuzishira kuri ntuza bazishira no muri Egypte hariya muri muri bira bibuga biri hafi ya Sinai imfashanyo ziragenda. Niba bashaka imfashanyo hari aeroport ya Kamembe, hari na aeroport ya Rubavu bazagwaho ngaho izo mfashanyo zizagera Goma, imfashanyo zagira intuza bakoreshe nk'ukuntu iya miryango itabara muri Gaza ikoresha aeroport za ntuza za Egypte. Aeroport za Egypte n'ibikoresho bigwa bakayina bakabibashyanira. Nabo rero niba bashaka kugira ngo bayikoreshe ntabwo ngo yafise M23 basubiza uko ariko nge niko mbitekeza nk'umushakashatsi kuko yisaha gufungura aeroport ya Goma bango mumenye ko operation Turquoise zabitangiye kandi ntambara yazahabera noneho yazazana amadega akomeye cyane. Ce n'est pas le moment que l'aéroport ya Goma igomba gufungurwa kubera umutekano w'igihugu cy'abaturanyi kiri vize d'abord kuko nicyo kiri vize cyane n'amahanga akeneye nyine ko agifite ipfunwe kubera batashoboye ku supporting umugambi wabo wo gutsembatsemba wa genocide. Bacyumva ko bakeneye ko haba indi genocide bakumva ko bakoresha aeroport ya Goma kugira ngo babigereho ariko nyizere ko batazabigeraho ko byo byararangiye yo fini iyo ni inzozi barimo ariko aeroport ya Goma icyo bayishakira nicyo bayikorero operation Turquoise. Donc niyo mpamvu bavuga rero ngo hari za viole nyine baje gufasha abagore baba viole baje gufasha bari Ituri baje gufasha bari Minembwe bari kuba viole baje gufasha babani nababwiye de final iri kwica hariya muri Beni na Lubero hana communiqué Ubelgiji bwigeze bukora yaba Ubufaransa yaba Union Européenne ariko bo bakeneye gusa ngo ni aeroport ya Goma mwamaze kubyumva iyo bayikeneyeho. Abo badamu rero baba viole ntabo Raziska abo yisaha nkubwira Goma ni umujyi utuje ngira ngo muri Congo si ya une ville vraiment ifite amahoro isaha ni Goma. Témoignage ntabwo ari propagande ubishaka wese naji Goma na visa barayigabanije urumva nta trakaseri zikiba ku mupaka nta trakaseri ziri mu mujyi nta bujura buri mu mujyi wa Goma mugende mu verifie namwe mumbwire ati mwabonye abagore bari kuba viole ahubwo amakwe ubu ngubu bari kuba igoma. Statistique dufite hari kuvaho AFC M23 igiye hariya hamaze gushingirwa amakouple 3,000. Iyo ni record itari yakabayeho kuvaho leta yari hariya 3000 mariage zimaze kuba celebre igoma. Hari n'abamafamiye babana kera bari barabuze ukuntu bashingirwa ubu ngubu AFC M23 ya liberalije ibintu bya mariage hari 3000 mariage ni record imaze gukorwa na meri ya Goma itarigeze iba kuva leta ya Kinshasa iri hari. Donc urumva ko ni propagande muri cadre yo gusebya ariko abo bagore bari viole Goma ntabo ni Bukavu ntabo ahubwo bari kuba viole muri territoire ni Kinshasa ni Lubumbashi ni Kisangani ni Zaituri aho leta ya Kinshasa iri kandi aeroport nongeye kubisubiramo cyo bayishakira no yabayikoresha operation Turquoise bamanure intwaro hanyuma bakore ni force d'interposition ya Union Européenne ariko umugambi nizere ko batazawugeraho. Murakoze Raziska ngiyo commentaire ncubije nk'umushakashatsi pana nk'umunyepolitike kuri kibazo cya aeroport n'ikibazo cya discours ya Prévost sobanura ibya maviole muri territoire iyo ikontrole na AFC M23. Murakoze.